Yes, reka nongere ngusuhuze nkwifurize kugira ibihe byiza mwene datkundwa n'Imana Horose Imana ikumpera umugisha kandi ukomeze unogerwe n'ibiganiro dukomeje kugenda tukugezaho by'umwihariko ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse no mu bindi bice bitandukanye hakomeje kumvikana imirwano ubwoba ni bwose muri aka karere k'ibiyaga bigari nyuma y'imirwano ikomeye ibibunda biremereye bikomeje kugaragara mu mujyi wa Goma n'intambara ikomeye intambara yahinduye isura mu burasirazuba bwa Repubulika Demokarasi ya Kongo cyane cyane ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse aka kanya hongeye kumvikana ibitero bikomeye mu mujyi wa Goma M23 yatangiye guhunga ibi biteza ubwoba bukomeye yaba ku bari ku ruhande rw'u Rwanda ndetse n'abandi bakurikiranira hafi by'urugamba bavuga ko imirwano ikomeje kubera ku butaka bwa leta ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ishobora kuba yakwaduka ikagera no mu Rwanda nyuma y'uko hagaragaye amakuru atari ivumbi amakuru yagiye agaragara mu bice bigiye bitandukanye byo mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ahongeye kumvikana urugamba rukomeye hongeye kumvikana imiripuko mu bice bitandukanye byo muri Minembwe ndetse na Goma iki gitondo rero mu mujyi wa Goma hongeye kumvikana ibitero bikomeye turi ku igenekerezo ry'itariki ya 10 z'ukwezi kwa gatatu 2026 aho inyeshyamba z'umutwe wa M23 zongeye kubuhura n'uruva gusenya muri uyu mujyi wa Goma tugiye kubigaruka mu buryo burambuye rero turebe tuti ese yarakorwa iki kugira ngo ino mirwano ihagarare dore ko ibihugu mpuzamahanga byahagurutse birwanya iyi ntambara kuko yafashe indi ntera mw'abantu mwe natwe turi gutangaza amakuru dufite ubwoba bwinshi kuko noneho niba urugamba rugeze mu mahina noneho mu buryo bugaragara ni ikimenyetso kigaragaza ko ubu ngubu ishusho yahindutse abantu benshi bakomeje gupfa nta muntu n'umwe wakishimiye abasirikare ku ruhande rumwe cyangwa se urundi bari kwicwa kuko birazana isura itari nziza birazana imirwano n'ubundi ishobora gukomeza kwaduka ndetse no kugaragara mu bice bitandukanye byo mu burasirazuba bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo aho bishobora gutanga isura abantu benshi batatekerezaga isi n'amahanga rero bakaba bahagurutse bakamagana imirwano ikomeje kuba kuko abaturage bo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse no mu majyaruguru y'iki gihugu abakomeje gupfa bo ni benshi ku murongo wa telefone byase bituma mpamagara vana bwangu mugenzi wacu ku murongo wa telefone kugira ngo atubwire mu by'ukuri indege zikomeye zikomeje gusuka ibisasu mu bice bitandukanye byo mu mujyi wa Goma ndetse no mu bindi bice ibi byo twavuga ko bihatse iki cyase ishusho igiye kuba kuri ino ntambara igaragara mu bitero bikomeye bikomeje kugabwa mu mujyi wa Goma ndetse no mu nkengero z'uyu mujyi abenshi bati rero urugamba ruri kubera kuri ubutaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo ujya ku ruhande rumwe ukumva umutwe wa M23 nta kintu na kimwe bari gukora kugira ngo amahoro n'umutekano babe bahagarika imirwano kugira ngo umutekano bigaruke kuko urajya ku ruhande rwabo bakakubwira bati twebwe nta na rimwe tuzigera duhagarika imirwano kubera ko FARDC ikomeze kutugaba ibitero wajya ku ruhande rwa FARDC nabo bakavuga ko ari uko rero ndagira ngo mbere ko nakira mugenzi wanjye ku murongo wa telefone ngusaba ikintu kitagoye cyane cyo gukanda sabone wibuke n'akazogera ka mbere ubundi tubane gatanu ku kandi ujye uba uwa mbere ku makuru tukugezaho ni by'agaciro gakomeye nyagasana duhana umugisha kandi tuwusangire muri aka kanya rero nyemerere rwose duhamagare mugenzi wacu uherereye mu mujyi wa Goma hari kubera imiripuko aho ibisasu biri kugenda biturika isaha ku isaha umunota ku munota bwana munyamakuru namaze kugufatisha ku murongo wa telefone aka kanya byifashe bite urugamba rumeze rute umuriro ukomeje kuba umuriro mu by'ukuri uyu muriro kotera kure byifashe bite muri iki gitondo yego urakoze cyane bwana munyamakuru ngira ngo iyi tariki ya 10 ingabo za M23 ntago zizigera ziyibagirwa kuko ibikorwa biri kubera hano mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru biteye ubwoba bukabije kuko muri kano kanya nitegeye ku kibuga cy'imirwano bwana munyamakuru imirwano yo irakomeje kuko ngo tubwana ibikorwa by'ubucuruzi byafunzwe mu mujyi wa Goma ndetse abaturage bakomeje kugenda bava mu duce tugiye dutandukanye turi kweramo imirwano ngira ngo mu ijoro ryashize ngira ngo ku kibuga cy'indege hagaragaye iturika ridasanzwe ndetse no kuba ingabo za M23 zakomeje gutakaza ingabo ndetse n'uduce zakomeje kugenda zituvamo ubu rero muri iki gitondo cyane cyane bwana munyamakuru
hazindutse imirwano ikomeye cyane guhera saa 11 za mu gitondo. Imirwano rero n'ubundi iri kugenda igera ku iherezo ry'ingabo za M23 kuko zikomeje gutsindwa. Muri aka kanya rero imirwano ikomeje kugenda izamuka umwanya ku mwanya, n'amamvu impungenge cyane cyane ku mupaka wa Rubavu ari nyinshi ko ibi bitero simusiga bishobora kugera ku gihugu cy'u Rwanda, kuko hari kugaragara muri aka kanya bwana munyamakuru indege za drone, imbundane ndetse n'intoya byahagurukijwe ku mpande zombi. Ibyo rero bwana munyamakuru n'ubundi biri kugenda bibangamira ikiremwa muntu muri rusange, cyane cyane ndavuga abasivile bakomeje kugenda bagwa muri ino mirwano, kuko mu mujyi wa Goma imirambo ni myinshi y'abaturage ndetse n'ingabo za M23, kuko indege za drone zikomeje akazi katoroshye, ndetse n'imbunda nini zo mu gihugu cy'u Burundi ndetse n'ingabo za Tanzania zikomeje kuza ku mirongo y'imbere ku rugamba, bakomeje akazi katoroshye ko kugaba ibitero cyane cyane ku birindiro by'ingabo za M23. ngira ngo rero ubu ngubu hari ibikorwa remezo byaragezweho, reka tuvuge gutyo, kuko uyu mujyi wa Goma yaciye iminsi bwana munyamakuru hatagaragara imirwano, ariko muri kano kanya turi kuvugana ibikorwa remezo bikomeje gusenywa, kuko nungu turi kuvugana mu mujyi wa Goma etaje imaze kuba yahirima, igabweho ibisasu n'indege zizwi nka drone zikomeje gukora akazi katoroshye. N'ubundi biri gushyira iherezo bwana munyamakuru ku ngabo za M23. ubu ngubu tuvugana abaturage ni benshi mu mihanda bari guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, nubwo igihugu cy'u Rwanda nacyo ubwoba ari bwinshi, reka mvuge gutyo, ku baturage batuye ku mupaka wa Rubavu, kuko ubu ngubu bwana munyamakuru ibintu ntibyoroshye. Imbunda nini ndetse n'intoya biri kumvikana, cyane cyane byavuye ku kibuga cy'indege byinjiye mu mujyi wa Goma, ndetse hangiye no kugaragara ku mirongo y'imbere bwana munyamakuru, ndimo ndababona abacancuro bakomeje kujya ku mirongo y'imbere ku rugamba. ubu ngubu rero bwana munyamakuru nuko nitaruye cyane cyane mu duce turimo abaturage, kugira ngo mbashe kugwa idonidori kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. ngira ngo abaturage ni benshi, naho twagiye tuganira, bafite impungenge y'intambara yinjiriye umujyi wa Goma, nyuma y'uko n'ubundi ingabo za FARDC zatangaje ko zigomba gusenya umutwe wa M23 wakoze ikosa ryo kwishyiraho leta yabo binyuranyije n'amategeko. kandi niyo mpamvu rero n'imiryango mpuzamahanga bwana munyamakuru ikomeje gukora akazi katoroshye hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. aka kanya se mu by'ukuri impumeko ku baturage imeze ite, byifashe bite? Abaturage mu by'ukuri nta bwoba bafite? Ese baba bari guhunga bavuga ko gashoza ntambara ari inde? mu by'ukuri ko tubona ubwoba ari bwose ku bantu benshi cyane, ndetse na benshi baravuga bati ibintu bishobora kuba bigiye kuba bibi cyane kuruta uko benshi babitekereza. yego bwana munyamakuru, ishusho ari ku baturage, kuko abenshi twari turimo tuganira ubwo rero yakomeje guhunga ino ntambara. ngira ngo ntago borohewe, kuko bakomeje gupfusha bagenzi babo. ngira ngo abaturage bo ni benshi bigabije imihanda, benshi bari guhungira ku mupaka rero wa Rubavu. urumva ko n'ubundi bakomeje guhungira mu gihugu cy'u Rwanda, ari nako n'ingabo za M23 zikomeje guta intwaro nazo zikerekeza mu karere ka Rubavu. urumva ko rero bwana munyamakuru abaturage twaganiriye bari kuvuga ko ibi bitero simusiga nubwo biri kuba, bafite icyizere ko ingabo za leta zizagaruka mu duce, kuko benshi bari bakomeje kugenda bagaragaza ko bishimiye ingabo za M23 ubwo zafataga uno mujyi wa Goma. ariko muri kano kanya tuvugana bwana munyamakuru, abaturage bamaze kubona ko mu duce izi nyeshyamba zigenzura, nyuma y'uko zishyizeho leta yabo yigenga, zivuga ko rero leta ngo zashyizeho y'abatabazi. ariko ubu ngubu muri aka kanya uduce rero ingabo za M23 zigenzura twose twadukiyemo imirwano kurusha uko abaturage bari mu duce tutarimo ingabo za M23 batangiye n'ibikorwa byo kwiyubaka. ndetse ngira ngo murabizi neza ko Felix Antoine Tshisekedi akomeje ibikorwa byo kuzahura abaturage bagizweho ingaruka n'ibitero simusiga byagiye bigabwa mu duce tugiye dutandukanye. ubwo ngaho twavuga nko mu duce twa Uvira, ngira ngo kuva ingabo za FARDC zahafata amahoro n'umutekano ni wose. rero no mu mujyi wa Goma abaturage nubwo bari guhunga runo rugamba, barabona ko nyirawe yazana ari ingabo za M23 zanze inzira y'ibiganiro, nyamara abaturage bakomeje kugenda bahabura ubuzima n'aka kanya
bikaba bikomeje kugenda bifata indi ntera kuko ibitero biri kubera mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru bikomeje kugenda bigwamo abaturage benshi. Imirwano irakomeje mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Abantu benshi bakomeje gutangaza byinshi bitandukanye n'ubundi kuri iyi mirwano. Abenshi baravuga bati se iyi mirwano ikomeje kugaragara mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, cyane cyane haravugwa cyane muri Minembwe, hakavugwa muri Goma. Ubu twavuga ko FARDC ifite target yo kongera kwisubiza uyu mujyi wa Goma nyuma y'igihe kinini bavuga ko ngo uyu mujyi wa Goma rwose FARDC urebera kure ndetse ngo itazongera kuyisubiza. None aka kanya mwibuke guverineri w'intara y'Amajyaruguru Bahati yatangaje amagambo akomeye avuga ko ngo rwose yiteguye gukora ibishoboka kugira ngo leta itazafata ibi bice. None muri aka kanya twavuga ko ibi bice byaba bigiye kwisubizwa mu buryo bugaragara na leta. Yego bwana munyamakuru, ngira ngo ni gahunda yatangiye, ngira ngo nkuko ndi kubisobanura bwana munyamakuru, imirwano yarayibaye mu ijoro ryashize, cyane cyane n'imirwano yahereye ku kibuga cy'indege mpuzamahanga cya Goma. Iyi mirwano yasize n'ubundi ingabo z'u Burundi ndetse n'iza FARDC ziri kubyina intsinzi muri kano gace. Rero n'ubundi mu duce tugiye dutandukanye n'ubundi bari kugenda bakoramo icyo bita isuku, reka mvuge gutyo, kuko hakomeje kugenda hagaragara ibikorwa bitari byiza. Rero n'ubundi n'utundi duce urabona ko hari isura y'uko n'ubundi twaza kwiza mu duce n'ubundi bagenzura, kuko urebye ibikorwa bari gukora, reba imbaraga bari gushyiramo, wareba n'uburyo ki uduce tugiye dutandukanye cyane cyane two muri Minembwe twagiye tugaragaramo ingabo za M23 ndetse n'ubusahuzi. Ubu ngubu muri aka kanya akaba ari tumwe mu duce ingabo za FARDC zimaze gufata kimwe cya kabiri. Ngira ngo murabizi neza ko muri Makobora naho bagiye bahagarura cyane cyane mu gihe ingabo za M23 zarahisukiriye. Ubu rero ishusho ihari cyane cyane, reka mvuge hano mu mujyi wa Goma merereye bwana munyamakuru, abaturage ndetse n'abandi benshi bakomeje kurebera ino mirwano, haragaragara ishusho ko ingabo za M23 ziri butsindwe, kandi n'ubundi target y'ingabo za FARDC ni ugufata uno mujyi wa Goma, kuko bawufata nk'umujyi izi ngabo za M23 zikuriramo imbaraga. Cyane cyane bavuga ko abafatanyabikorwa babo, dore ko bakomeje kuvuga ko u Rwanda ruri inyuma y'ibitero simusiga by'ingabo za M23 ziri kugaba ngo bituruka mu gihugu cy'u Rwanda. Rero bo bashaka kuzibira kino gice cyane cyane cy'umujyi wa Goma, kandi imbaraga zashyizwe bwana munyamakuru, kuko ndimo ndababona muri aka kanya imodoka zikomeje kuzana ibitwaro by'umurengera ku rugamba. Ndabona ibifaru, umuhanda wo muri Goma urafunze, ari kwinjira abasirikare bagiye batandukanye. Ingabo za M23 zamaze gukubitwa inshuro mu mujyi wa Goma bwana munyamakuru. Ibi nimbivuga wumve ko zamaze kuba zegera hafi y'umupaka wa Rubavu. Ngira ngo ni nayo imirwano iringira ngo mu kanya katambutse navuganaga na mugenzi wanjye uri mu karere ka Rubavu, avuga ko nabo mu gace kabo bari kubyumva imbona nkubone, ndetse bamwe batangiye kuva mu gace kari kuberamo imirwano cyane cyane kegereye umujyi wa Goma. Urumva ko rero n'ubundi ingabo za M23 ni benshi bakomeje kugenda bahunga, kuko muri aka kanya bwana munyamakuru ingabo za FARDC zitambukanye intwaro ndetse n'ibindi bikorwa birimo impuzankano y'ingabo za M23 bakomeje kuzita, ndetse bivanga n'abaturage benshi bakomeje guhunga runo rugamba. Urumva ko rero n'ubundi imirwano iri kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo, ingabo za M23 zirugarijwe ndetse zikomeje gukubitwa inshuro, kuko ubu ngubu tuvugana imirwano yatangiye mu masaha saa 11 za mu gitondo. Humvikanaga imbunda nini ndetse n'intoya ku mpande zombi, ariko muri kano kanya ingabo za M23 ari kumvikana imbunda ntoya. Urumva ko n'undi bamaze gutara runo rugamba, kuko bwana munyamakuru ahantu nagenca hose hagiye hagaragara iturika ridasanzwe n'ungubu, kandi indege zikaba zikomeje akazi katoroshye. Umujyi wa Goma ukaba urimo umuriro ndengakamere, akaba ariyo mpamvu ingabo za M23 zikomeje guhunga. Muri kano kanya tuvugana aho nagiye nca hari imodoka nyinshi zo ku ruhande rwa M23 harimo n'ifaru bitatu naciyeho byamaze gutwikwa muri iki gitondo. None wagera ku isibaniro ryabaye rero mu ijoro ryashize, abacancuro nabo bakoze akazi katoroshye. Ari niyo mpamvu n'ubundi muri Repubulika Demokarasi ya Kongo ingabo za FARDC zifatanyije n'abawazareno ndi kureba muri aka kanya
bari kugaba ibitero bigereye cyane cyane mu nsisiro z'umujyi wa Rubavu. Urumva ko rero bwana munyamakuru n'ubundi yaba ingabo za M23 zirugarijwe ndetse n'u Rwanda muri rusange rukaba rukomeje kugenda ruhura n'ibibazo bikomeye cyane cyane kuri ino mirwano iri kubera muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ubwoba ni bwinshi ku baturage twaganiriye bari guhunga berekeza mu mujyi wa Rubavu, bari kuvuga bati n'ubundi aho turi guhungira n'ubundi bishobora guhindura isura, kandi koko harebwa n'umunyamakuru ukabona ko bishobora guhindura isura, kandi koko imirwano iri kuhabera ndetse n'uduce turi kuberamo imirwano n'ubundi biri kwegera igihugu cy'u Rwanda. niyo mpamvu impungenge ari nyinshi bwana munyamakuru. hari update zitandukanye wenda tuvaho mu mujyi wa Goma ariko tutarayivamo neza. Twasoza tuvuga ku mbohe zagiye zigaragara M23 yafatiwe cyangwa abasirikare babo bafashwe n'ingabo za FARDC. Ibi byo twavuga ko M23 abasirikare babo gufatirwa mu mujyi wa Goma ntibigaragaza ko ingabo za FARDC zamaze gukandagira muri uyu mujyi, ndetse bishobora kuza guteza umugani icyo twakwita ubwoba bukomeye cyane ku bari ku ruhande rw'umutwe wa M23. Niba FARDC ishobora kubinjirana ikabafatana bamwe mu basirikare bakomeye, ntibyaba ikimenyetso kigaragaza ko ingabo z'umutwe wa M23 zishobora kuba zigiye guhura na operasiyo ikomeye cyane y'ingabo za FARDC mu kwigarura ibice by'ingenzi kuri ubutaka bwa leta ya Repubulika Demokarasi ya Kongo, dore ko n'abantu benshi bakomeza kubivuga bati FARDC yaba igiye kwerekana ubudahangarwa bwayo. Ndetse n'ingabo z'u Burundi FEDENB, murabizi ingabo z'u Burundi zifite ubushobozi bukomeye kuri uru rugamba, ndetse hakaba n'ingabo za Tanzania, hakaba Afurika y'Epfo nayo yamaze kwidekara ko igomba gufasha leta, hakazayo n'abafatanyabikorwa bagiye batandukanye bafasha leta, harimo na Leta Zunze Ubumwe za Amerika nk'uko bikomeza kugenda bitangazwa. Ibi ntibishobora kuba ikizibiti cyo gutsindwa ku ruhande rw'izi nyeshyamba z'umutwe wa M23, bikaba ihurizo rikomeye ryo gutakaza ibice by'ingenzi. Yego bwana munyamakuru, byo uko bivuze nibyo, kuko ingabo za M23 zikomeje gukubitwa inshuro ndetse zikomeje kuvanwa muri uno mujyi wa Goma. Zakomeje kugenda bagaragaza ko ari umujyi uvuze byinshi ku ruhande rwabo. Muri aka kanya rero tuvugana, izi ngabo zikomeje gukurwa muri tuno duce ndetse zikomeje gutsindwa byoroshye. Sangwa gusa no mu tundi duce ingabo za FARDC zikomeje gukora akazi katoroshye. Ngira ngo n'aka kanya ingabo z'u Burundi ziracyaza ku mirongo y'imbere y'urugamba, kuko ndimo ndazibona imodoka ziriho n'amadarapo y'igihugu cy'u Burundi ndetse n'imodoka z'intambara. Urumva ko rero n'ubundi ibi bitero simusiga biri kugenda bigabwa, n'ubundi izi ngabo za M23 zikomeje kugenda zitsindwa runo rugamba, baba zikurikirana ndetse n'ibikorwa ziri kugenda zikora, urabona ko nta garanti, ndetse bari kugenda bafatanwa uduce tugiye dutandukanye bwana munyamakuru. Yego, aka kanya tuve mu mujyi wa Goma, hari kugenda hagaragara update zikomeye. Tugaruke Minembwe tugana no ku musozo. Minembwe naho hongeye kumvikana ibitero bya drone ndetse n'imbunda ziremereye zongeye kugaragara muri Minembwe. Abantu benshi bati rero Minembwe naho hagiye kugaragara isomo rikomeye rigiye guhabwa umutwe wa M23 ndetse na twirwaneho, nyuma yo gupfusha General Gaceri, Lieutenant Colonel Buringoma wiciwe Rubaya, ndetse aka kanya akaba FARDC ikomeje kugana imbere. Ubundi FARDC mu by'ukuri fashwa aka kanya sigifashwa n'abantu benshi batandukanye kubera amabuye y'agaciro Perezida Felix Antoine Tshisekedi yemerera ibihugu byamatse bihugu. Uko ngiye mbyita ibihugu byamatse bihugu kuko ni ibihugu bidushukisha imbaraga bikatusahura ubutunzi bwacu. Aka kanya rero bivugwa ko ingabo za leta zifatanyije na ba mudahusha b'abacancuro ba Eric Prince, ubwo turavuga abanyarumaniya ndetse n'abanyamerika, bakomeje gukora operasiyo zikoresheje drone cyangwa se indege zitagira abapilote muri Minembwe, bagasenya ibirindo by'umutwe wa M23 ndetse bakirengagiza ibyo M23 igenda ibagerekaho ivuga ko ngo baba barasa buhumyi bakarasa no mu baturage, dore ko Oscar Barinda yatanze ubutumwa avuga ko rwose bamaze gufasha abasirikare benshi b'ingenzi ndetse
avugamo ngo ko harimo n'abaturage. Ibyo rero ndagira ngo wenda tugane ku musozo tubishyiraho akadomo. Mu by'ukuri FARDC niyo nyirabayazana ibibazo byose ku butaka bwa Kongo cyangwa n'umutwe w'inyeshyamba wa M23? ngira ngo bwana munyamakuru, ingabo za M23 niyo nyirabayazana ibibazo biri kubera hano muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. Ibyo buri umwe wese yakwibaza ati ni gute nshobora kuvuga ibyo bintu ko ari M23 ishobora gukora amarorerwa. Bwana munyamakuru, muri kano kanya iyo urebye ibikorwa biri kugenda bikorerwa abaturage nyuma y'uko izi nyeshyamba zashyizeho imisoro y'umurengera zikaza kuza gufata uduce tugiye dutandukanye binyuranyije n'amategeko, ndetse ngira ngo ingabo za FARDC zafashe iya mbere zo kuba bagaba ibitero mu bice bigiye bitandukanye. Imyanzuro bayifashe nyuma y'uko hagiye hagaragara abaturage benshi bakomeje gutakamba ubusahuzi bugiye butandukanye bugenda bukorwa na Twirwaneho, kandi abo bose n'abafatanyabikorwa b'ingabo za M23 ndetse n'ubwicanyi bwagiye bukorerwa abatari abanyamurenge, ndetse bakomeje gushinjwa ko ari ibyitso bya Repubulika Demokarasi ya Kongo. ngira ngo ingabo za M23 nyuma y'uko bakomeje kugenda bahohotera abaturage, ingabo rero za FARDC zafashe iya mbere zivuga ko zanze ikibi, ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ngira ngo murabizi neza ko yakoze isuzuma isanga n'ubundi uyu mutwe wa M23 niwe nyirabayazana ibibazo biri muri Repubulika Demokarasi ya Kongo. ngira ngo uyu mutwe wa M23 kera impamvu zabo zarumvikanaga cyane cyane ko bitwikiraga ibikorwa by'ubugizi bwa nabi, bagatwikira abaturage, bagasahura ndetse bakanica abaturage. ngira ngo murabizi ibyo byose rero bikagerekwa ku ngabo za FARDC, ariko byaje gushyirwaho umucyo n'ingabo z'u Burundi ubwo zageraga muri Minembwe ahari hagabwa ibitero mu baturage. ingabo za M23 zambaye impuzankano y'umukara ndetse zikomeza kugenda zica abanyamurenge. Nyuma rero mu baje gufatwa bwana munyamakuru nibo bashyize ukuri hanze, bavuga ko bakorana n'ingabo za Twirwaneho ndetse n'ingabo za M23, ndetse bavuga n'impamvu bakomeje kubangamira abanyamurenge muri rusange. Haza kugaragara rero ko ari ukugira ngo ingabo za FARDC zishakirwe ibyaha, ndetse bavuge ko ingabo z'abafatanyabikorwa ba FARDC aribo bakomeje kugenda basahura abaturage. Ariko ngira ngo mu duce twa Minembwe byakomeje kugenda binagaragara cyane cyane mu duce tw'ikarenge. ahangaha bwana munyamakuru, ubwo ingabo za Twirwaneho na M23 batsindwaga urugamba, basize batwikiye abaturage ndetse batwitse inzu zigiye zitandukanye. urumva ko rero n'ubundi ari ibikorwa remezo bakomeje kugenda bangiza. ngira ngo hapfuye n'abaturage benshi bishwe n'ingabo za Twirwaneho kuko bari bamaze gutakaza uduce twa Minembwe. urumva ko rero n'ubundi ibi bikorwa bitari byiza bakomeje kugenda bakora, n'ubundi bikomeje gushyira habi bwana munyamakuru izi ngabo. kandi koko ku mirongo y'imbere ku rugamba bakomeje gutsindwa, kuko muri aka kanya ingabo za M23 imirambo ni myinshi mu muhanda, cyane cyane reka mvuge mu mujyi wa Goma kuko niho merereye bwana munyamakuru. gusa bakomeje gukubitwa inshuro, kuko ndimo ndazibona indege za drone mu misozi ikikije umujyi wa Goma, ndetse ingabo za M23 sinzi ko runo rugamba zahikura. ngira ngo zikomeje gutakaza abasirikare benshi n'abasivile benshi bakaba bakomeje kugenda bagwa muri ino mirwano, kuko izi ngabo ziri kurasa zegera mu bice birituwe n'abaturage, kuko nabo bamaze kuba bahungira runo rugamba mu misozi yo bamaze gukurwamo bwana munyamakuru, kuko ubu ngubu mu birindiro by'ingabo za M23 bamaze kuzikuramo mu duce twose tugize Goma. urumva ko bakomeje guhunga urugamba, ndetse bakaba bari kurwanira mu nkengero zaho bari bakambitse. urumva ko ni bwa bwoba bukomeye ku ruhande rwa M23 kwiri butakaze uno mujyi wa Goma uvuze byinshi ku ruhande rwabo bwana munyamakuru. Yego, abantu benshi bati nibareba nabi iragera mu Rwanda. Ibyo byose turagenda tubikurikiranira hafi, tugende tumenya update ku zindi zitandukanye. naho ndagira ngo udukurikiranire
ibikomeje kubera aho mu mujyi wa Goma, ndetse niba Goma ishobora no gufatwa nabyo, ugenda bidukurikirana, ndetse ukomeza kuduha amavideo. Abashaka mwandike muri comment, mukore sabone, mwibuke n'akazogera ka mbere, mujye muba mbere ku makuru tugenda tubagezaho. Tugiye gufungura WhatsApp groupe, ubundi mujye muza mube mwabona updates zitandukanye, amavideo atajya ku muyoboro wa YouTube yose muyabone mu magurupe tugiye kugenda dufungura. Mukanya turashyiraho nimero zacu kugira mujye mukurikiranira hafi, mwutwandikire tubahe zo update, ndetse dusore inkuru tunage muri link muyisharinge mu nshuti zanyu n'amagurupe. Ndabashimiye cyane, Nyagasana akomeza abane namwe, abampera umugisha. Nawe ngushimira bwana munyamakuru. Yego urakoze cyane.